khovel thiam na san ji hi kan thlir phak le oi phak ba ka nia kan oi emo oi lo emo po ni se ramsa te lem bring chu an siam yeu si ni chu wangin tur tuma hian tlema zong an chan chin kan soi don ani klon om zia chu thil nung organism atanga khol mangin chu thil nung ang chi siam chua chu nia an DNA po ai nang le don ani heta inang hi sameness ni lovin identical ani mitam takte chun beram aming po doli kha kumsang kha zakwa somko pasadia klon ani tangkhan klon hi kan mel hriat ve tanta doli klon manga siam chu ani ma dei to khan artificial cloning technology si chu mu chua alo ni to ni ama science pam le ek ti hi in thla chona atana chi siam tu cell chi khatani ti hriat a tha laboratory a thil nung genetic siam chon dan hi chinni awma artificial embryo tuning le somatic cell nuclear transfer ani artificial embryo tuning hi clone siam dan simple ania he technique hi khovel pian kena phir pian dan atanga zira thiam na nei ani dan pa nga in chula chuan embryo mun nia phelve le phir halawin siam thina ek le sperm ani zom nuwa ni ma sabera chuan phir halawin siam tani embryo chu unspecialized cells anti te takte te tam takte tangin nain siama embryo te po chu mun nia anin thren thewa atopa asanga thang lianin mishing pani alawin siam tani fertilize ek thu mun an ni na tanga thang lian zel an nia chuwang chuan alo pian chua po in an mel le pian po alawin ang ta hle thina ni khovela mishing ran nung siam chua po in chu tiang formula chi chun mang ve a ma se chula ni lovin petridisa an siam thung embryo la no tak chu ma taka mishing cell sa alo changta chu petridisa chuan mun nia phel thei tura duan ani ti chon embryos te chu surrogate mother an ti an da heta hian a thang lian ta zel ani embryos te chu fertilize ek thu mun atanga lak an ni wangin mishing ran nung te chu an loin ang ta hle thina ni somatic cell nuclear transfer SCNT nuclear transfer pon ti thina artificial embryo tuning ang lo takin hetai chon ti dan dangin ran nung mishing an siam ani enge SCNT om zia chu somatic cell chu sperm le ek te lovin taksa cell hi nia soitongin sperm le ek chu in thla chona nia reproductive cell hi germ cells po anti thoni mamal sa chuan somatic cell rengin chromosome set ni aneya germ cell sero chuan set khatchia nei thungani nuclear chu nucleus ti tanga lak chona nia nucleus chu pindan chi khada nia chu pindan chuan cells DNA a vong thani DNA chu pakai cha then shana nia chu chromosomes anti hei hian nun na siam theina tur information zong anei ta thina ti chon kan DNA theu te chuan midang laka kan dang lam na min siam sakta ni transfer hei hi mun khata tanga mun danga thil siam da son ti na ni maya beram doli siam chuak tur khan researcher te chon beram nu puitling to a somatic cell chun la chuaka chumi ek cell a nucleus le DNA zong chu an pai bo ta veka somatic cell atangin nucleus chu ek cell a an transfer le a hun rei lo ten huwa ek cell le a nucleus thar chu fertilize ek thar lakin alo chuak ta ni embryo a athang lian ta a embryo chu surrogate mother a an ta ni transfer dan step hian electric current mangin ek membranes le somatic cell te chu an ti tuya anti bel bom ta ni beram doli chu ama an siam chuana somatic cell nei tu beram nuang chi ania doli chu mamal clone masak ber alo ni ta ni SCNT ya embryo in siam le chula embryo in siam dang lamna chul natural fertilization a ek le sperm hanin zoma mase heti ang chi hi chu SCNT point na ti ve thau si ni ani chon enge a in an lo na chule embryo cell se chuan chromosome set chikim man neya fertilization le SCNT dang lamna chu chung set ron kalna a chuan a omani chula chuan sperm le ek chuan chromosome set khat ve ve neya sperm le ek anin zom lain set ni in embryo han lo ni ta a set khat chu apa atanga lo lut ania pakhat dang ero chu anu atanga kal ni thung SCNT a chuan X cells chromosome set khat chu da bo ania
aya somatic cell atanga nucleus lak chu chu da ani thung somatic cell chuan chromosome set chikim pahnih a nei sa wang ani ti chuan chromosome set chi hnih te chu somatic cell atanga lak chu ani ta ni scientist en nun nan clone reng in apui ang chi an siam chuak ti na ni morgue le crematory morgue ti hi mortuary ti poinan soya mishing ruang phu mai mo halra le mo autopsy ma lo da lai lok na room ania tun lai hian mun chang kang zo ka chuan ruang a troi mai lo nan morgue chung lam chu vot taka siam refrigerator ni tlang pui thin ani morgue ti hi North American English ani lain mortuary ti hi British English ani thung amai ro chu engmo chang chuan du zok an hmang vele mai loi si thin ani British Hospital a chuan damlo hriata mortuary morgue ti aya Rose Cottage ti le Rainbow's End ti in an soi dei thung thin tin Rainbow's End ti hi damlo lano pang ho deuh bula an tong man tan tlang pui nia mi thi ruang boi pui tu te hi adiner te morgue attendant te autopsy technician te an ti le bokani ruang da na morgue room chu chinni awma positive temperature hetai chon ruang chu boruk temperature degree Celsius li in karvela vota ta ania ruang troi aveng him shan lova room temperature pa nga ya ruang da ain a ruang a troi har deuh zok ti ang lekani negative temperature hetai chon ruang chu temperature -10 degree Celsius le -50 degree Celsius in karvela vota ta ania ruang la endik lo forensic institute endik ta na ruang lo da thatna ani deuh bera heta temperature hi chuan ruang chu votina met na to hle a troi mai thei to lo thin ani ram then khata chuan mi thi ruang hi troi thei lovin an siama chu tiang an ti to chuan morka chuan refrigerate tangai to lo thin ani ram tam takai ro chuan mi thi chung ten mi thi ruang chu darkar somsari panni ni thum chung in an phum nge yangai thunga ma se ram then khat lain cholkar te lemo athlate lemo nuwa an phum chau bok thin chu wang chu nia hospital then khat le funeral home then khata kumni kum khat chung ruang han da thin ani mi thi chung ten poisan nei ve le ruang chu kol chamber atangin vui turin an la chuak tamai thin ani funeral homes then khata chuan morgue mi thi ruang halral na ruma an da ve ngal mai thina chumi abik taka ruang halral na oven an siam chu retort ti ani sakho then ka chuan ruang halral donin mi thi chung te hriat puin an siam thina mi thi chung ten ruang halral line hriat pui theinan funeral homes tam jok chuan viewing window an da tel thina chutatang chuan mi thi chung ten ruang retort chunga an rol lut line lo thlir ve ta thina ni ruang chung changa hian waiting mortuary om le a waiting mortuary chu ruang an da na mun tho ania a thi nge ni ti nem nge na mun mortuary building ani an siam chan berpo thi chiang lo nung chunga in phum palan lo wang ani chuta ruma chuan hun engemoti chung attendant in ruanga chuan nunna la omem ti le engemo lo lang chuak a omem ti a lo thli thlai reng thina chumi nuwa phu memo halra le mo ni ta chau thina ni waiting mortuary si 19th century vel khan Germany a chuan lo ching to hle thina ni tin mi thi lo nun le tak lovin ti thuwa darpo ruanga an tron bet thin bok hetiang an ti atang hian Saved by the Bell ti trong kampo alo chuake an ti takna a he trong kam hi chu boxing atang zok alo chuak ani morgue chanchina thil thleng makve tak han soi te le lokila morgue attendant pakhat chuan morgue meiche ruang anda alo mutpui fo maya meiche ruang zalai alo mutpui to pekani chu pa chu kum som ruka upa Ohio morgue attendant Kenneth Douglas ania Hamilton Ohio cheng ani ama in puan danin kum sakha zakwa somsari parukle sakha zakwa somkwa pani inkar khan zanlama duty piangin meiche ruang amut pui fo ni in WCPO chuan a report ani kum sakha zakwa somkwa pakhata nula kum som pakwa upa thata mut puya chansong wangin Douglas su kum sang ni pariat khan gross corpse abuse in convict aloni toa kum sang ni so pani Douglas suan ruang pani amut pui thu apuang lea tual thana dang te po athani in amut pui zel thin ni in ain puang bok tuna chon Douglas suan ruang zala ya mut pui to thu apuang tani hethilan hriat chu dan chu ruang DNA te satangin Douglas chi chu kum sang ni pariat khan an huwa
mithi thatu David Stephen Khan atha ani thu in puang ma se apong so lo thu soi miau ni in New York Daily News chuan a soi morgue attendant na tho dan lam han soi tel vele taila mortuary assistant chuan ruang vui mai thei turin alo buai pui thina hospital atangin ruang ala chuaka funeral home emwa ada ta thina ni tin mortuary assistant hi mortuary technician ti point an soi tho bokani mortuary assistant chu funeral homes crematorium city morgue le ganti morgue le hospital morgue ate an thok thin ani zirnalama chuan mortuary assistant ni thei tur hian alo bera high school diploma emo GED ni turani masa employer ten mortuary science atanga 2-year associate's degree and pass na an phu tel deuh kher thin tin funeral director emo mortician emo ni tur chuan mortuary science sa kumli tal degree na yangai ni United States a hian mortuary science degree zirna institution somnga pariat lai oma chung institution zinga tamtak chuan mortuary assistant tan big 2-year degree zirna an offer bokani crematory hi crematorium ti point an soi ve boka khol chi khatania chuta chuan mithi ruang an hal ral thina ni atlang puin crematory chu funeral home chapel le crematory sa ten da thina masa crematory omna mun hi crematorium ti ani deuh bi kani tunma industrial revolution hun lai kha chuan ruang hal ral reng hi in chung nilovin pon lamati ani thina ni ruang hal ral dan anga siam le du wanga movement chuak ma saber chu kumsa kha zaria somsari chhokhan ania chu idea chu sangha zaria somruk pakwa khan watlang hrisel na lam hoya soimoin medical international congress of florence a the luania chuta professor chu coleti le castiglion anni tin professor brunetia cremating apparatus po vienna exposition a kumsa kha zaria somsari pathum khan pho chuani mipui lampoi nan ngai ven talom leya kumsa kha zaria somsari pariata ramjaw wak lauteya crematorium an siama chu Sir Henry Thompson malak nani chu an crematorium thar tlo tur chuan professor Gorini po an som ta hialani kumsa kha zaria somriat panga a UK a official cremation ma saber siamania chutami thi chu literary le scientific circle lama mimhing thang Mrs. Jeanette C. Pickersgill ani chumi kum top lam chuan Cremation Society of Great Britain in midang panhi ruang an halral lea kumsa kha zaria somriat paruka ruang som lai halral ani le bok kumsa kha zaria somriat pariata ruang somni pariat zet halral ani le ta bokani kumsa kha zaria somko panhia Manchester crematorium hon ani velea kumsa kha zaria somko panga a Glasgow a hon ani boka Liverpool la kumsa kha zaria somko parukhan an honga Birmingham crematorium po kumsa kha zakwa pathuma hon ani le bokani US modern crematory masaber chu kumsa kha zaria somsari paruka Francis Julius Limo inchuan adina Francis crematory siam kum sakha zakwa pakhata an khar ma khan ruang somli pani lai halral hani manani thiamna sang ziala ruang halral khu le rim atlem nan thermal energy tam tak man ani toa machine ruang a hian negative caloric value om deuh zela om zia chu ruang halral nan energy tam tok tak angai ti nani ruang a tuya tam thin leya chung tui om zong zong chu hal ruala a vaporize zung theinan thermal energy tam tak man ra langai ve ta thin ani ruang keji somruk pariata rita hian tui za somruk panga a om zelani chuti ni chuan chu ruang halral nan chuan thermal energy 100 mg angai thin ti nani sia thiam dan turbera chuan 100 mg le oil liter thuma intluka India rama chuan electric manga ruang hal te po om tunma chuan ruang halral nan kol kok le thing te man ani thina noilama tangin ruang chu an urmai thina ni tulai ruang halrala hian primary combustion chamber le secondary combustion chamber oma primary chamber satzong temperature chu degree Celsius zasari somru katanga saka za somnga ni tuhi degree Celsius za asauti kan ria theuka chu wangin asat dan tur chu kan suang tu thiam mai ome secondary chamber chu primary chamber nung lamai mo achungai mo ta ani thina hei ruang halral khu le rim titlem tu controller ani deuh ber tin secondary chamber po hi asa hle maya temperature degree Celsius zakua ai ma sang ani thiamna sang zela hian computer mangin
crematory po an control ta chu tianga computer system man chuan thila ol samin na tho aran pha so ta em ani ruang halral hun chung hi minute somsari tanga minute zani vel ani tlang puya timer an seta ruang ri le ri lo ta na tangin engtia reng ye niang ti po operatorin a sheve mai thin ani Monroe Township Middlesex County a hian Dadro tian soi Disbro Hill hauma chu local lora chuan crematory hill ti in a lar leya kumsang kha zakwa somsari chaukan thil thleng mak tak tak alo tam to thin hle ni in an soya tun ma in he muna hian mithi ruangan halral thin ni in soi ani bok chutan halral mai neu te chu abul maya thlan mola phum ani ta thin ani ma se thutanga chuan tharau le ram huai tena an chenchil wangin an ro santani crematory hill panna konga thing dinga te chuan thilmak tak tak in khaya tam em maya tin kong sira po welcome to hell tia tarom bok chuba ka mak thin em chu ram hnuai tangin au thom hria tura om fo mai thin bok khani crematory hill panna da road bul loka chuan in pakhat hi oma chu ina lai chu a in on reng thina a chunga cheng te chung ko chu tubovin an lua anin chulai tuk vera tangin a mu thei thin ni in an soi fo bok ma se chu tiang thu thang chu mutak tak ero an om ngai san lo thung chu taranga chhole zel chuan dart hill da han po ta a dart hill a building om chu brick lung le cement a sakania building tuk ver le kong khar te chu a in hong de huaw loma building basement a chuk thlatur chuan chuat ong atanga zuan thla ka ngai ni chu ta chuan pipe om fura chung pipe te chu crematory equipment ni nge ya rin ani kumzabi som pakuana vela sakto khani na lang tin bang sang lem lo tak oma chu chuan ram hnuai lama thlan mual azuk po pheya chu tarang chuan to sol tok po ni ta angila kongpuya let le tur chuan hlato takani kan soi tumber chu he hmuna vakal te reng hi thil engemoin bei alo tum zel thin ni in thu thang oma chu thil chu enge ti la hriat thei ani heklo thlange niang misual nge ni ramsa jok ti hi ngai tu tham takani